Su bile aktualne Jelena Janković i Ana Ivanović, oni su insistirali i tražile da budem u njihovim boksovima. Novaka sam upoznao i jedan sjajan lik, jedan otvoren lik, jedan slobodan lik i jaka ličnost. Jaka ličnost. I tada kad ga imaš išao, potrefio je vaš kolega, poznati crnogorski, ajde sad da ga ne pominje, njemu je rekao, Vale, greo te što te Zoran nije šiša nego Ivan. On je rekao, Zoran, ko bijaš? A daj, molim te da vidim vašeg oca. Ivan mu je pokazao, pa znam ja njega. Pošto, na primjer, tih godina nekih zlatnih, kad sam ja sjedio u onim najbitnijim ložama, tada kad je imao padove, ja sam umio da mu pomognem, da dignem kao i Jelenu i Anu i sve ove ostale. Bitno da im čovjek kaže nešto kad im je potrebno, da ih digne, da im da podršku u pravom smislu, bolje nego trener.